market ni ciklo dak nomor 3 kang mi marong Ramsing Ronghang Memorial ME School ni kan krep ho kecok tang school amhang thek an ka talon along ai tongdun kadoi ki bigi thia thayong bhara school SMC member secretary kisan doan akan school head mister chenglo ke thanam phi kadoi doan kadoi handa ritum SMC men ningarong pen cikilo ningarong karam padilo lapan ke dagarat maten parent guardian semua akhiru farada ritum la anar bigi jang mate apor motor bukan khaino angbong ta so program along naik tongkot YouTube SMC hin kanta ningarong cikilo dole choro parla masih itom la bangso school teaching staff la SMC bang ka bori pon bom je alo so semarang ke thek kiri mate bidahi khabang bori phan la peng ke la osmara bangka nong mate itum thang complain ave osmara bang apora nang bom apora dam bom lo ke teaching staff la itum thang apisa ave bang apora ani thang sa claim bom bang lo mahang kampung mahang thekol mate school kampung lo tini ambang ke lokal ke thok chok lo lapeng ke si osmar ke thek dia phan ka bori pon man tum SMC pen ka isi ka bori do ani sam mote budget thikon bai thon free coaching aban tum di pon bo lape student kon lagi free coaching lo bang bortoman abang ke tini an we thokera hini bag do free coaching student bang abang ke 0 pen up to class 9 kan kon bom lo kelas lo jitang dia la pela kucing along than bang thige ka do ben bang throk than bang bisi ani sambai thu ka bang than ela nang litum la kucing di pon bang la solo je non ke apora te musi tuna chingbi nang koi masi bang khai so itum kha nani akhailo adele char yam thei pra thek masi tum da kibikla rai sai masi kasira bom hot la pe osmar ga matha je lu bang thek nangi ajarna thekita lu thekhe bodon te thege tisar no tha be eme ka se location do tok lasi lo ka pa thei phani tum ka bori do tok ja amasi free coaching tu tum da committee che senglo amasi bangkep committee members do la bangkep committee members la so coaching ma je kai frequency ini an ka sulu boilo ama chiklo yon ke coaching bang ini an nang le ro yang tu ela bang so coaching ke antam pudani tu pudame ke athema heloving tum ga bang ke ra the samin tum ke bok pre rong an mang ke bani hang tum ko de tum ka khang ke khang ka bani ha ko jang ka ona class dak bang ke 0 pen bisaralam ke jiban bang ke cheng ko lo ke jiban da apni class 10 adin ke dak nomor 3 kang me ho Ramsing Memorial ME School afila masi kam kon bok Ramsing Ronghang Memorial ME School 15th anniversary 2 nomor ikang mihom lasomai telepon ilituma SMC president upening tiake hai lapen laso school Ramsing Ronghang Memorial School a headmistress baido ake hai pi pen chenglok lasoa anniversary along nang chetong dun rongasal Bisnuram tera ke hai pencenglok Hemaring tia ke hai pencenglok Johan ji SMC Vice President pencenglok Laso School founder Kai ke school me nai pu Itu ma ronghang sahwa ke hai pencenglok All the teaching staff of Ramsing Ronghang Memorial ME School students the reporter staff dag nang chetong dum guardian atum lapen student atum ini meeting do abusi SMC a president dum phone pen si chipulo je nali fancy chief guest pusi polo aman nali bangka men chief guest mat kopia polo hai ama ola son pu school foundation de polo hai sitame neli actually pini Morigao dam nai akam do kok sitame school amen ar jolong lok pen Morigao ke damia program cancel si laso a meeting si important busi kiwang nilidak important copy funds important lo school pulote hada kacharlia smart dum si tuma future lo pinidak kacharlia smart dum almost 35 students laso school along do pusipu sitame alang lidong kabor ipen coaching school tadak angkupon pusi nelifan birtapi nasi kado ko fan
60 to 70 students alang litum coaching pen chenglok la so school along lo than bom lo la si hala 35 student bahala 60 student tumke la ilitum dak kedo arak mate la ituma hawar a future dak pensi alang litum komane doktor manji komane engineer manji komane teacher manji komane politician manji alang litung si laso ahawar mate litum akar bianglong mate litum eskar bianglong a homportilo lasineli pui bangke Ramsing Ronghang Memorial laso school along ke than aistava tum phansi neli tuningri namji bai la puhelo je alang litum si gute a daitto la student tuma daitto alang litum si a future kopi ma alang litum phan than nangji alang litum si a total responsibility lo lasi amu ejong neli SMC president phan ke kubai la puhelo je a staff komama edo a introduction chipi nangji karon koma ko kopia renglong sidoli tunda chini pulote itumta isi safeguard do poje ituma somar dakchar litum ke isi lesson education long popu la so joine alang lifan ka request je koma ma staff dak ke lo than ma lasi ahok lo isi school ka solai ba isi school running pulote ake sungdoping karon neli jungjung ta isi private school neli ka solai long lo alang li Vishnuram tera ke hai chini pamelo lasi school pulote isi kedunga responsibility do that SMC a president pen jenglo la school solai dum chini po alang litum kesung do pik kusita me la school la joine ke alang litum apor chipin ani karon itum jong si pangrebe pulote student a future na hok thai po lasi school mesen nangji pulote fast bangke staff tuma staff bang unity don nangji ke than pen chenglok discipline pen chenglok mute ya system school system halang litung si maintain nangji school staff main ke headmistress main steering bang ke headmistress si che aut mati la headmistress bang anotina subject mate student tum jong si 8 baji pen school har 1 baji pen ba 2 baji an kusita mela 8 baji pen 2 baji an ke a teacher tum si responsible adak lui than tha jong si 8 baji pen 2 baji an jong si than a system ave lo than a process ave lote ne apor ba ne padam bombo lasi neli jung kamata bangke each and every minute school long student long they are very precious you should treat them very properly and very sincerely and strictly because they are the future of our society lasida ke to a teacher to mansi nilipui bangke I request all teacher those who are teaching in this Ramsing Memorial LM School you are the future generator you are the future makers of the students lasi alang litum si tenangan ka bodi ke donang ko lapen guardian cooperation kisman adin neli theklong bang la ko hello school torpo guardian tum conscious avelo just school student one toirong po parge thanga a khobor ave lasi guardian tum ta with teacher cooperation do nai khale school long than po hem dam bola bojui ore plote lo kacharli bang accurate bangedet lasi cooperation with guardian la bang ta compulsory lo lasi kado gobe phada chuningri lo je la 2 number ikang mi homalang laso Ramsing Ronghang Memorial School kon so se ke wangi apor ane laso any pen chenglok high school pen chenglok high secondary kon bori nangji puneli neli hin pen chuningri bangke lasi binideli phanda ke hang bang neli knowledge lo ga do ko lo je Ramsing Ronghang Memorial LM School 2 number ikang mohon long tado akola so school bangke ad hoc usi SMC tum pachidi pon lasi jongsi mo apor mesen wang kulote ili tum la so school pon so se upgradation fan ne hin pen
nang bori pipo baili tum da gangbora dopen SMC dopen nang bori pipo laban la si kado we panda arwe alam tado kado we panda puthot kurang tusi Nigang sama kardom SMC fan pajir si administration fan pajir si kado babe daga rat fan pajir konsi nili lamte dagan sing toni kolo kardom